Kalkinhun Anti-Narcotics Task Force ANTF ka East Khas Hills hakalai trik nailur kala yo ban kem no ya uwei ubriu nakani ka nong ba Shillong but yo ban kurup haduh shipo jar teli ki dawai kuli punpuan Yaba tablet hadin bala yo ya jingtip ko bathikna ka kinhun nak ANTF kala yo ban bat no ya ka we ka kali Renault Duster ka badan ya number ML not san R Riu pra R pra nak Syllad hagathain madarting haba pelong ya kajing talasi ki dekat ke ANTF kila yoban kurup no haduh kumbah Riu hajar teli ki Yaba tablet ki badan kajing kia ka haduh sanspak 100 point gram nak kapla ka badan hapo kani kali namar kani kajing yok kurup ka babun ya ka balashim baka de kajing temu ban penyat yok kumta ka ANTF kala kurup no ya kini ki tablet bat kem no ya utrai jo kani kapla ubakarteng usal nang sangma ubala pla bakini ki tablet ki de jong wei ubri ubala pen ithu kum utrai jong ko wei ka hotel Shillong haba peteng ya kajing tokit ka ANTF kala yo ban kurup biang sapalan 1000 teli ki Yaba tablet halor kadi kajing yok kurup la register case persya ya uni ubriu bat nakaliang ke ANTF kadang persyang ban ithu ya uni utrai jong ko hotel bat le se ki wei pat ki badan ti hakikam khayi drong What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't take a note, remember once more.